Dinalapos, tinapigsa nga angin nagapuken Bagyo Maring, 80 iliti dingras Ilocos Norte. Suma wamano akayo ken poste, ti kuryente iti natumba, iti igid ti kalsada. Karawan pa yan nadadael, dagiti mula asaba, iti daytoy apagtaingan. Pigsa ti angin datay sir, pero nga apagbait lang ang nagpigsa di angin. Ano oras sa tagpigsa? Mga 10 o'clock, around 10 o'clock yung gana 11. So naperti aming nga sabamon. Wednesday, napandagan pa yung aming balay ko. Nagdaplag met dagiti mula apagay, no sa dino analayos, dagiti daduma. Anda mo ba siya nga na pwede? Hindi ka dyan dumang kasi okay mo lang. Mo lang ang gusto. Amo ulit nga napigil, kagam taman lang dipik sana. Kuna dagiti residente, agalas 10 itay bigat anapasaran na tinapigsa nga angin. Para iti balitang Ilocos Online na Joan Agustin.